Gledam sa neba, naš grad izgleda izuzetno. Urban, pun zelenila i miran. Čini se prelepo je živjeti u njemu. Ali moramo da siđemo na zemlju. A tamo... Prošle nedelje nije bilo padavina, ali zima nije posustajala. Ovaj ponedeljak osvanuo sam malo snega. Bio sunčan, ali duvao jak severac, pa bez kapa i šalova nije bilo preporučljivo špacirati se gradom. Emisiju ćemo početi snimcima i prilogom o jednom zločinu, jer drugo ime za ovo ne postoji. Saznanje da u svom gradu imate ovakvog stvora u svakom duševnom čoveku puca granica tolerancije i rađa bes. Pogledajte šta je u svojoj izopačenosti i ničim izazvanoj mržnji uradio. Preko puta kafane Car Lazar nasrnuo na dva mlada prošle godine zasađena stabla. Zasekao ih pri dnu, ogulio im koru, ubio ih. Onome koji ovo uradi treba obući košulju čiji se rukavi vezuju na leđima. Sa Trbušanske komune snimamo Ovčar i Kablar. Deluju hladno, zaleđeno, ali i tu ima lepote. Da Trbušanci vode računa o svom fudbalskom klubu, najbolji svedok je igralište. Stalno se nešto dograđuje i obnavlja. Po svemu što vidimo, ovo održava prava domaćinska i brižna ruka. I što je posebno, nema onih ružnih reči ispisanih po zidovima. Nikome nisu zasmetali ovi crteži. Nastavljamo put prema Prijevoru. Pogledajte šta sve može da uradi čovek koji nosi u sebi iskonsku ljubav i poštovanje za zemlju i porodicu. Primjer za to je Gvozden Ilić iz Trbušana. Završio je automehaničarski zanat, ali nije radio taj posao. Pridružio se svom ocu Dragu, poznatom baštovanu, i počeo mukotrpan rad na njivama i u lejama. Prvi plastenik se na njihovom imanju zabeleo 1978. godine, a danas je jedan od najpoznatijih proizvođača povrća, belog kukuruza i poslovni partner Mercatora, Interexa i svih velikih megamarketa. Jedino ne radi sa Miškovićem. Njegovi plastenici su posljednja reč tehnike i nauke. Ugrađene meteorološke stanice regulišu automatsko zagrevanje, provetravanje, orošavanje, prihranu i zalivanje kap po kap. Za oprašivanje krastavaca, tikvica i paradajza služe mu naseljeni bumbari. A da bi koristio što manje hemikalija, u plastenicima je, ajde tako da kažemo, zapatio bube predatore koji uništavaju štetne insekte. Kiseo kupus i zelen pakuje na najsavremeniji način. Obrađuje 11 hektara zemlje. Na 7 hektara seje kukuruz staklarac. Suši ga prirodno, melje ga u mlinu u kome se kamen okreće brzinom vodenice potočarke. I tu je sve na dugme. Linija se završava dozatorom i lepo upakovano brašno spremno je za tržište. Zelena salata je na izmaku. Svaki proizvod koji izađe iz ove kuće ima deklaraciju. Posle salate ovo zemljište se priprema za paradajz. Nedeljom i crvenim slovima ne rade. Gvozden nije sve ovo uradio sam. Najveću podršku ima od supruge Zore, ćerke Dragane. Desna ruka u poslovima mu je sin Pero, koji je ostao na imanju, a vredan da vredniji ne može biti. Svuda stigne. Oženjen je Andrijanom, imaju dvoje dece, Anu i Iliju. Mlađi Gvozdenov sin Dragan završio elektrotehnički fakultet u Beogradu pre roka. Prosek ocena skoro 10. Treći dan posle odbrane diplomskog rada došli ljudi iz firme Siemens i zaposlili ga. Oženio se s Lađanom i on ima sina Jovana. Da ne pomislite da su Ilići robovi svojih imanja i plastenika po sistemu kuća, posao, posao, kuća, su ovaj ping-pong sto i Gvozdenova česta putovanja po sajmovima Evrope.
Ovo je kratka priča o porodici Ilić koja potvrđuje da se rad, pamet, vrednoća i čestitost isplate. Na našu adresu stiglo je pismo jednog Čačanina u kome kaže, citiramo: Juče sam otišao na šalter matičara da izvadim dokumenta potrebna za ličnu kartu za osobu koja je rođena van Srbije. Mlada matičarka me pitala imam li bar bilo kakav stari izvod iz matične knjige rođenih. Nisam imao. Ona je vrlo brzo našla ključ od arhive, završila svoj posao i vratila se. Za to vreme njen kolega, matičar, primao je ostale stranke, tako uljudno i ljudski da se čovjek divi. Govorio je, evo vam ovo uverenje, ovdje ćete morati, nažalost, da platite taksu i tako redom. U međuvremenu vratila se mlada matičarka, izdala izvod iz knjige rođenih i rekla, u buduće, bez problema, moći ćete uvek da izvadite i ovaj izvod. Zahvalio sam se i otišao. Otišao u neverici. Da se takva ljubaznost, takav divan odnos može doživjeti na šalterima opštine Čačak. Doživeo sam nešto što pre tog dana nisam nikada. Divim se ovim mladim ljudima. Saznao sam, matičarka se zove Marina Stakić, a njen kolega Ivan Petronijević. Svaki naš komentar na ovo bio bi suvišan. Dopisništvo Radio Televizije Srbije iz Čačka proslavilo je ovih dana 20 godina postojanja. Redakcija krajem naše ulice posjetila je svoje ne samo kolege, nego i prijatelje. Snimili smo prilog o tome kako 7 složnih ljudi živi sa ne baš jakom tehnikom i obavlja težak, odgovoran i obiman posao. Urednica dopisništva Silvija Pašajlić, mlada, elokventna žena, i njen kolega Branko Stevanović, novinar i izveštač, naprave godišnje i do 500 priloga i 150 emisija uživo. Sve to proprate, snime i montiraju njihovi najbliži saradnici Nikifor Vuković, Veroslav Zagrađanin, Miloje Urošević, Vojislav Tepavčević i Bobiša Brzaković. 7 veličanstvenih, kako u šali kažu za sebe, učinili su da naš grad bude predstavljen svetu na realan i pošten način. Kad smo već govorili o prijateljstvu, ono se nastavlja i kad ljudi napuste ovaj kolektiv. Najsvežiji primjer se desio baš danas, 8. marta. Bivši snimatelj ovog dopisništva, Aleksandar Dopuđa, došao da čestita praznik urednici Silviji Pašajlić i poklonio joj cveće. Neki bogatiji čovek ogrnuo kontejner sa jaknom. Nama ovako gledajući sa strane izgleda čista i očuvana, ali kesu u kojoj je doneo ostavio na trotoaru. Pojavio se ulični svirač sa notama. Nismo imali priliku da ga do sad vidimo na našim ulicama. Očigledno nije Čačanin. Da jeste, ne bi stao na ovom mestu koje je zasigurno po ovakvom danu najhladnije u centru grada. Malo, pa pored ulaza u direkciju javnog komunalnog preduzeća Čačak i udruženja boraca i rezervnih starešina, na zidu osvane nova ulica. Niko ih ne dira, pa se slažu jedna do druge. Ima ih već 11. Tačno je da uprava grada od 100.000 stanovnika još nije našla za shodno da odredi mesto za ovakvo oglašavanje. Andrija Stojić, rođeni Čačanin, ne primeti da ova korpa za smeće nema dance, samo formira. Emisiju smo počeli sa ovim snimcima. Da vas podsjetimo, pre 5 godina, kada je kod brane rekreativnog centra ubijen kamenicama ranjeni labud, ispričali smo vam ovu priču. Da vas podsjetimo, u Čačku je živeo i umro izbeglica iz carske Rusije, profesor Čačanske gimnazije Mihajlo Borovski-Miš. Tanan, nežan, bolećiv čovek, tople ruske duše. Nikada nije povisio ton, đaci ga obožavali. Imao malo, ali divno uređeno dvorište. Bilo je proleće. Došao na čast i plakao. Zašto plačete? Pitali ga. Noćas mi je neko pokidao i izgazio cveće u avliji. Đaci ga teše i kažu, ne brinite profesore, posle časova ćemo vam mi pomoći da zasadite novo cveće. Sredit ćemo sve. Moji malčiki, ne plačem ja za cvećem,
nego za onima koji su ovo uradili. I think to myself, what a wonderful